Mbukela-ke ngikubingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Luphele kabuhlungu usuku eqenjini le-Kaizer Chiefs ngesikhathi idlala umdlalo we-draw emva kokulida ngamagoli amabili wonke emdlalweni obudlalwa ngomgqibelo ePeter Mokaba Stadium ngehora lesithathu. Mbukelo esombeni sokuqala i-Kaizer Chiefs iqale ngegeli phezulu. Kuthe ngomzuzu wesihlanu nje umdlalo uqalile, uDuprez uvalele igoli enethini ngesikhathi ethola i-assist evela kuMatt. Mbukelo ukudlula imizuzu embalwa nje wabese wabuya uDuba we-Kaizer Chiefs walivalela enethini elihle igoli ngomzuzu ka-13. Lokho kuqede isombe sokuqala i-Kaizer Chiefs ihamba phambili ngamagoli amabili eqandeni. Mbukelo ukuthe esombeni sesibili ngomzuzu ka-51 uMaxwell we-Royal AM ushaye igoli likaMadumezandla ngesikhathi engaphandle kwebhokisi kwavunguza inkundla. Kuthe ngomzuzu ka-90 nje umdlalo ususongwa, yabuya futhi i-Royal AM. uMashiyane wavalela igoli lokulinganisa obekuyilona elibuyise ithemba ku-Royal AM. Mbukelo lo mdlalo bese waphela nge-draw i-Kaizer Chiefs inamagoli amabili kanye ne-Royal AM nayo inamagoli amabili. Mbukelo umdlalo olandelayo we-Kaizer Chiefs ngomhla ka-8 Disemba lapho khona izodudulana khona nePolokwane City e-Old Peter Mokaba Stadium, kanti i-Royal AM yona izobhekana namaZulu ngomhla ka-13 kuyo le nyanga eMoses Mabhida Stadium. Mbukelo bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho kwi-comment section ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.